all the time. Abantu baitu karankora inga karankwani kumuranje ama igandira mange maigandi bia mono balimuta manyeti engoro mheshimiwa Dr. James Gesami seito na ogai gabo gichora na kabeiru muchumbe gai gase miaka 2017 mumanye tega astu akorete mwezi ga mumanye tibo mumanye tega astu akorete Mheshimiwa Nyamoko, you have been a very constructive member of Parliament Guru Nyamira, and we want you to continue being constructive. Now our speaker we assembly was very organized. Oromoro chinga kieba eba chaine senga jia leadership. Igo igatote venga tigatonde go sukiga. Tiga omga ko yororo aragendi na raida bar. Okay, so we're going to look. I need to have challenged and see if I want to challenge you. Muna mpoko ndego ichamu. In fact, tuaire mo senator we county eli bagali nenesan. Because we thought he could take the lead. Ili dato beka mo kina nobako oversight counties. Wana tote kogili baga no moskoyo makuwa na atime dosingo kuwana. Elinde turangelo mukutano manene Nyamira. Pese ukara yonto wakon. Turangelo musko Steve Nero jugoto host yaraga amboe. Turangelo musko Gitutu Masaba. Turangelo musko Borabu. Pese ono. Tote vyo mongina Jerusha Mumanyi. Kera na kiko nyalekana. Kuna abantu bakole county assembly. Aba colleagues. Mbanya waka nukuruwa umutinyo saba last year. Kagine nyalikan. Igona agotebye Mheshimiwa Nyamoko iga. Bogira ngorogoro na bogira ngomate neyemo. Esa uriya igo gatubwatira ne twagache university area. Egia kabere ukeringa, therefore agree with you. Eka utocha kurangeria abantu baito unabarai tutocha ntutweka njabana ba West Mugirango tore tuko tayari one word nga unabarai bande batevire SMA yaito ya Nyamira obosoku bwarekanira ende nabu Nyamira yoka sekenyege abaishimiwa kwa na magana mange sana tutagete egenjerwa promise no Mheshimiwa Nyamoko county yaito ya Salikire mono tutaite barange ntogo twara kisegi maambi mbarogoba mpaka egazi aba MC mbari watokorera gaiga usabangi nambo yatole tutagete aba MC baikara sense ne gabana baikara sukuna baheshimiwa wakwa Nesti Muraka na Mheshimiwa Nyamoko irinde banyo barerichiu otherwise badakore tiboigo abana inchi na wotogo demonstrate enda to legal services ngakili arenge speaker na njina narengo mwakilisho ino no MCA at least the county ngola kana arenge county nili bwa toisanire asiya ikire bono Mheshimiwa Nyamoko narego sawa maskani ya manene modwetererie meeting ya wananchi barangerego Nyamira twa muenga ntotage toko bane county area na ba MCA barine acha nero bana kole tuchibese bako na kuri nande bagoitana murangiri meeting Nyamira murangiri Nairobi tuisaransa aria tuetinga abantu amba endere ko bara obisi gostusieke chiobisi skolia DJ kwa naga no maene nchena we speaker Nyamira diria kendi yonsi getale ngoro kwa colleagues no moske buto manga na wa MCS bande lakini bona astua ikire as 47 counties county teyo ebwate Nyaro no busoku une county ya Nyamira o maana sinoboru kuna kazi ambayo inafanyika huko ile asiyebwato busoku banana sana a confusion iliyo spiro mwinali a confusion ile mambo yote ambayo inatendeka huko is by design. Mosque Steve, and I'm so happy that you have come.
Moise Kwandaga Kakamega Maate wako nyorana devolutionary up to the sub-count, up to the ward level. Ni Kakamega wabwate chi constituency komina ibere. Wanege ntukio wakumi Steve na enoke Maete nkele na Nyamira is the only place to bwate chi county assembly ibere. To bwate 2 speakers, aba MCS bande balochi moina na bande kapaka bochi moina. Kwa hivyo Mbiamono Mosque Steve wanalotanga nasi nini, but we are so happy. Ntuwe karansa no Mosque Moisonde na wajumbe wansu bano Mogrango yani banya mire ngima Mosque Ngoko Mosque Osero tuwadale kina kilikia alenge koti ya St. John University kerusi ororo. And we are so happy kuno Mosque Steve na anda kerusia elinde tobeke University ya St. County yetu ya Nyamira. Ainama we. Ikiagara university is a very big industry. Undepe yobwate ndamwa mune university ne lazima ibe North Mugirango. So Mosque Steve Mbiamono asengenjo ya mangana ayu na ende tunaombeana mema. Tuwarule commitment unatoko ruga ego tengea. Una intwe na baraiba Nyamira ndo toligie gikao. Tuikaranse ili tunyale kuligie solution asa mangana aga ndo toko reka na se county. Tuwarane Mosque Steve Mosque serikali igoronja korete mbaye tabantu chigasi mwe botonde ko Nyamira na etu tu akagerete nga Mosque nyakibanko ya wali na etu mwe botona etukende etoganye tenga na ende bago cha change usene chi minister mbato ero ndo ko Nyamira kiara esine most to bwate kerogo ne kinya mokabwate wa chairman we lands kakin to bene to go more than that to tegerere amangana matiangi ago jago tebi ko tegerere ira ingo to ko tegerere matiangi go sera ira matiangi go sera ira inu mwateba egento yo gatora basabe mokole ekara chibo cha ko chikura chiria pero monta watekura chikura chito na ichirato kone Mheshimiwa Chanua tiangu lengo tawana ki abanda oyo mi abantu bali bakona kuirora bakuwa kandi bairore kirasi na muta ko bali gere mubeke chitorobini morore mbara bibayisaine kiroke bwa msie baragera bugira bugichora yaitege ndabosyo mubaye chikura tubakorere gazi. Thank you Mbiamono omoseneta Migosi nanga chisiringi chiri buibere onde abingo ikaga iga murwere pole ya nyene na ende ndwe ngoriye chisiringi chiri buibere.